Reka nongere nkwifurize ibihe byiza ukomeje kugenda ubana natwe ku rubuga rwa Telefix. Ndaza kubwira amakuru yihutirwa cyane ari kugenda avugwa muri iki gitondo. Mu karere ka Rubavu ngo ari umudozi w'inkweto ku mupaka w'u Rwanda na Kongo yasanzwe muri ruhurura yapfuye. Ariko ndaza no kubwira ko nanone ibweyeye ngo umusaza w'imyaka 62 yishwe akaswe ijosi. Naho muri Central Africa ho ntihavugwa rumwe ku bakomando 150 ba RDF baherutse kugera Bangui. Ngo ikaze kuri aya makuru ndi buhere kuri aya nga yavuga ku ngabo z'u Rwanda. Abaturage ba Central Africa bariye karungu nyuma yo kubona abasirikare 150 bivuga ko ngo bageze mu mujyi wa Bangui mu byumweru bibiri bishize. Abo bavuga ko kugira mu gihugu kwa abasirikare bisobanuye ko u Rwanda rugikomeje umugambi wo gushyigikira President Touadera ushaka guhindura itegeko nshinga gameje kwitoza muri manda ya gatatu. Ikinyamakuru Carbon News Centrafrica.org cyanditse ko abasirikare b'u Rwanda bivuga ko ngo baje bava mu mutwe udasanzwe w'ingabo z'u Rwanda Special Force. Bakomeza bavuga ko izi ngabo uko ari 150 zikigera Bangui ngo zahise zijyanwa mu kigo gisanzwe kibamo abasirikare b'u Rwanda cya Wango kiri mu murwa mukuru Bangui. Aba basirikare badasanzwe b'u Rwanda Bangui ngo bagiye ku busabe bwa president w'iki gihugu Faustin Archange Touadera. Abenshi mu baturage ba Bangui biganjemo abadashyigikiye ko itegeko nshinga rya Central Africa rihinduka. Bavuze ko ibirimo gukorwa n'u Rwanda ari igikorwa kigamije gushyigikira inyungu bwite za President Touadera ubwe aho kuba ku nyungu rusange z'abaturage. Ikinyamakuru kivuga ko cyamenye amakuru ko abasirikare b'u Rwanda bagize muri Central Africa nyuma y'ibyumweru bibiri hageze ibikoresho bazakoresha. Kugeza ubu ngubu abasirikare b'u Rwanda bari muri Central Africa ku masezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi bagera ku 200,000. Hari kandi abandi basirikare b'u Rwanda bari mu butumwa bw'umuryango wabibumbye bushinzwe kugurira amahoro muri iki gihugu MINUSCA. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta ubwo yari muri Central Africa yavuze ko ingabo z'u Rwanda zari ku masezerano y'abakuru b'ibihugu byombi aho bahawe inshingano zo kurinda abayobozi bakuru b'igihugu na bimwe mu bigo bya leta cyane cyane ibiri mu murwa mukuru Bangui. Naho muri Kongo ibintu ntabwo bimeze neza. Umugabo w'imyaka 43 witwa Musabyumugisha Jomapiri bakunda kwita Buregeya wakoraga akazi ko kudoda inkweto ku mpaka muto wa Petite Barriere huza u Rwanda na Kongo yasanzwe muri ruhurura yapfuye. Uyu nyakwigendera akabakomoka mu karere ka Rutsiro umurenge wa Mushonyi akaba yaramaze imyaka 10 aba mu karere ka Rubavu ariko atagira icumbi abarizwamo cyangwa aho ari usibye ko yagaragaraga aho yakoreraga akazi ko kudoda inkweto. Ibi byamenyekanye mu masaha yo mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki ya 13 z'ukwa 2022 mu mudugudu wa Gasutamo akagari ka Mbuga Ngari mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu. Iyi ruhurura yaguyemo imaze umwaka yubakwa ikabizajya iyobora mu kiyaga cya Kivu amazi aturutse mu bice bitandukanye birimo Mbuga Ngari. N'amazi yakunda gusenyera abantu mu Rwanda no muri Kongo Igoma. Amazi yakunze guteza amakimbirane hagati y'ibihugu byombi. Bwiza yifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Gisenyi buteganyiriza iyi ruhurura. Gusa Tuyishime Jean Bosco usanzwe ari umunyamabanga nshingwabikorwa wabo ahitamo kurucararumira kuko ubutumwa iki gitangazamakuru cyamuhaye bigaragara ko yabusomye gusa akanga kubusubiza. Abaturiye iyi ruhurura bakaba batarahwemye gutakambira ubuyobozi kuba bwabafasha nyuma yuko byagaragaye ko hari abagiye bahakomerekera ariko nta cyakozwe. Umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gisenyi gukorerwa isuzuma mbere yuko ushyingurwa. Naho Irusizi ho umurambo wa Ntuyahaga Taxis imyaka 62 warutse mu mudugudu wa Nyabigoma akagari ka Murwa mu murenge wabweye mu karere ka Rusizi wasanzwe mu nzu yabagamo ijosi rikase bikekwa ko ari urugesho yakatishijwe. Kugeza ubu ngubu bamwishe baracyashakishwa n'inzego z'umutekano. Amakuru bwiza.com yahawe n'ubuyobozi bw'umudugudu wa Nyabigoma Bikorimana Elze avuga ko uyu musaza wabaga mu nzu ya wenyine kuko umugore n'abana bamutaye bakajya kuba mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo bitewe n'amakimbirane bari bafitanye. Abana bamaze kubaka izabo bose bimukira aho mu Rurango. Nyina arabakurikira umugabo asigara wenyine imyaka irenze 10. Uyu muyobozi avuga ko uyu musaza amaze usigara wenyine yafashe gahunda yo kutajya akunda kuva iwe mu rugo akava gusa agiye guhaha ibiribwa bimara nk'ukwezi cyangwa abiri ubundi akanahava ajya mu murima ye munsi y'urugo. Izindi ngendo akazikora gake gashoboka agasurwa ariko n'abaturanyi cyane cyane barimo uwitwa Magorwa Pierre wanatangaje urupfu bikekwa ko rwabaye ku cyumweru kwa 11 Nzeri nijoro mu mvura nyinshi yarayigwa. Abamwishe ngo bakitwikira iyo mvura bagasiga bakingiye urugi inyuma n'ingufuri bakigendera. Mudugudu Bikorimana ati amakuru avuga ko ku cyumweru abana b'umuvandimwe we wo kwase wabo bari bamusuye bamushyiriye n'amata bahava nimugoroba. Icyo gihe hari nta kibazo afite bigakekwa ko yishwe muri iryo joro kuko mu gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 12 Nzeri umuturage usanzwe amusura witwa Magorwa Pierre yagiye mu masaha bavuganye azajya mugeraho aje kumusura asanga urugi rurakinze agira ngo haraho yagiye cyane cyane ko nta na telefone nyakwigendera yagiraga ngundi
undi amuhamagare yumve niba icamo. Kuri wa kabiri tariki ya 13 Nzeri saa 2 z'igitondo nabwo arahagera asanga urugi rugifungiye inyuma n'imfure. Arakomeza ati yagumye aho ngaho ategereje kundi ataha kuko niyo yajyaga mu mirima atajarenza saa 5 z'amanywa atarataha. Iyo saha igeze n'ubundi abona ntaza bimwanga mu nda, aja mu mirima yo hafi y'urugo arayizenguruka yose ntiyamubona. Niko guhamagara mukuru w'uwo nyakwigendera witwa Ntahomvukiye Auguste ukora kuri poste de santé ya Nyabigoma. Aramutekerereza byose, undi amubwira ko agiye kuza ngo barebe ikibazo yaba yagize, ariko atinda kuza. Akomeza avuga ko Magorwa abonye uwo hamagaye atinze, bigeze mu masaa 7 yamuhamagaye nawe nk'umukuru w'umudugudu. Arabimubwira, mudugudu avaho ngaho yarari araza asanga n'uwo wahamagaye mbere yahageze. Barare basanga urugi rukinze rumeze nk'urudaheruka gukingurwa. Mudugudu atumiza inyundo araruca amurika mu nzu kuko ngo hatabonaga. Arebye mu muryango abona umurambo. Ati ngikingura nakwiswe n'icyuka kibi cyane, bigaragara ko atayishwe iryo joro. Agaramye mu kidendezi cy'amaraso ariko yatangiye gukama, yambaye ipantaro n'udukweto tw'umukara yakundaga kwambara, hejuru yambaye ubusa. Ikoti yajyaga yambara rifutse umutwe. Ndikuyeho nsanga ijosi ryose rirakase, umuhogo bawuciye ariko ritavuyeho burundu. Munsi y'ukuboko hari kimeze nk'ikirindi cy'urukero. Abaturage bari ku muryango kuko nabo bahise bahagera bakimenya ko umusaza amaze iminsi ataboneka n'inzu ikinze. Bavuze induru, dutabaza ubuyobozi budukuriye REB n'izindi nzego z'umutekano zagera nimugoroba zirebireba byose. Avuga ko ubuyobozi bwahise buhumuriza abaturage bubabwira ko iperereza ryatangiye ngo bamyekane abamwishe, icyakora ko uwaba afite amakuru yayatanga kandi ko bakwiye gutuza bagatekana bakirinda impuha, cyane cyane ko ibi bice by'umurenge wa Bweyeye byegereye ishyamba rya Nyungwe bikunze kwibasirwa n'umutekano muke uterwa n'abitwaje intwaro buvuga ko ari bo mu mutwe wa FLN. Bamwe mu baturage bakaba bari batangiye gukeka ko ari bo baba baje bakamwica bagahungira muri Nyungwe cyangwa hakurya mu baturanyi b'Abarundi kuko hafi y'umupaka babajujura cyane. Kugeza kuri tariki ya 14 Nzeri saa 4 z'igitondo umurambo nyakwigendera urukiri mu nzu ye, hategerejwe ko REB ihagera ikabaha umwanzuro niba umurambo ubanza kujyanwa mu bitaro bya Gihundwe gukorerwa isuzuma mbere yuko ushyingurwa. N'igihe ushyingurirwa abaturage bakaba bari bagitegereje. Muri iyi minsi akarere ka Rusizi kibasiwe n'impfu za hato na hato kuko uretse yuwishwe n'abagizi ba nabi bataramenyekana mu murenge wa Muganza muri aka karere. Kuri wa 13 Nzeri umukecuru w'imyaka 81 mu kagari ka Shara yarishwe n'umukobwa w'imyaka 48 amukubise umuhini w'isekuru mu mutwe. Uyu murenge ukaba ari wanavuzwemo uruhinja rwasanzwe rwapfuye ko 11 Nzeri. Warubyaye n'ubu ataramenyekana yarutaye mu mugezi mu kagari ka Gakoni. Kwa 7 Nzeri nabwo muri uyu murenge wa Muganza mu kagari ka Shara umusaza w'imyaka 62 yari yarasanzwe mu nzu yimanikisha umugozi ngo kubera atahawe ku mafaranga y'isambu n'umuryango we bagurishije. Ubu biroroshye cyane, watumiza ikintu cyose mu mahanga uko ubishaka. Gana Global Shippers Rwanda ikugezaho icyo wakenera cyose kuri Amazon, eBay, Alibaba n'andi masoko menshi yo mu mahanga. Bakora shipping mu bihugu nka Amerika, Canada, Ubushinwa, Turkiya, Ubuhinde ndetse na Dubai. Akarusho ka Global Shippers Rwanda wishyura 50% nka avance, asigaye ukayabishyura icyo watumije kikugezeho ku muryango. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0784 65 17 40.